Makarika ya ritonende kuingirwa bisi yonekete kwa ntapare kondeni ya chukuru cheto thirikari kirigirwa nende ikingirwa ni kiriro kya machukuru kienda kurekeria mbecha cha capitation atongeria na kinyawa ati mbaruba kithomo bakiwa mantu yediragito nene kithomo kikethira kikiangaratana bunene onto kinyaba magerio ya grade 9 na KCSE ya tamu nende kirikanawa ni onkwina ikiorobero tuwitha tukura kia moni ya kuyari kweguru ya mibango ya kithomo runguru wa Kenya Kwanza moni ya kuyari ko eguru ya mibango ya kithomo runguru wa Kenya Kwanza na mbeto ni 23578 no idro tumaira na mbene ndio toa moni yaku na kinyokulukira mitandao yetu yokinyaniria X na kinya Facebook na tukethira tukithoma ya moya moni ya kwende mbere yayara tukubanganirite kindeto cha weru thaithatu Yara tukudhurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kire kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Usanii wa Merovi ni mkali gutwirwa kibungo kya miaka 20 akiringanithwa na kunyange kiwendo kali gatikinyithite miaka 18. Zamanterechia eraroi kururira kioto kya mwana wa mwaka yumora urairwe na gutiwa ata yirinyene. Gisangaza mbeo nyuma ye kuro kwidukira mwekuro mabakimoro tani gwita nguo mwekurungi mbere yana. Caxton miungie kumakira kithomo nyuma ya thirikari gucheretheria nende kigina deni ya machukuru. Wanatoa madiri ya orobero enu Maureen Kiremina ngetwa Phineas imana tete tukiota na ramwanka muthena ukithiro kiola wa nyumendeto kwina kalono mwini orenkuma kuma mero ura wiyekene avini mkali na tuiri kibungo kya miaka 20 akiringanithwa na kunyange kiwendo kana kakali gatikinyithiti okuruba miaka 18 ugambi bo politikoti ni ya mero ne mugambi Daniel Lilian Maina tapura nende tukumunyithwa ne muthuri Muriuki. Manjo te kuonekana itharite muno na amenyekana ni mboteiji ajendene kaunti ya Meru mutane ibiawe na ringi mutane ikwawe kaba moye wene kumisaitie mutane wetanjira ni atene nyaki yori yoma ora munda tira isi enduko endia iyareto aria oya mukatira isi enduko enga iyareto aria na injo teji emwini okumenyekana vindi mukadi ni obite kwithurwa ekiorua na kiote kingi ni nyuma kwithurwa theki kwa miaka 20 no ntoba maitia ya kwithurwa gwete mwarikio hinya wa miaka 15 ithithia rĩrĩa rĩathithĩkire mwaka muthiru igamba rĩrĩa rĩumbĩte kũgitwa nĩ mũgambithania Lilian Maina. Hivi kosa maneno yako na kwa vile mshtakiwa anaanza na muda yenye umekaa kwa custody na pia imeangalia hiyo decision ya Supreme Court inaitwa si wa watoto ambapo hicho kifungo kinasema miaka yenye unafaa kufungwa na koti imekufunga kwa miaka 20 kwa hata nafasi kutumia And I'm a counselor at Ricos International. I'm very happy with the determination of that case because it is also going to facilitate healing for the client, and I'm very excited for that determination. It was actually recently recorded in early 2024 January, and I think for us this is the shortest time an SO case has taken, and just coming in and getting the case ongoing. I think justice has been served to the family, and the accused person being jailed for 20 years is justice enough for the family, and now this will be a healing moment for them because now justice is being served. And I think if all cases of sexual offense could be determined in this short time, then we would have actually saved a lot of families and saved a lot of the young ones going through a lot of trauma. Nawaambia natoa shukrani kwao sababu hiyo kesi imefanyika vizuri. Muthuri Muriuki, Oro TV, Muthuri wa Kangangi.
Njemwe ntere chia area ruire mwankene ya Gembe Central na South nikorera kyoto kya mwana wa mwaka yumwe na miri thatu uria uragirwe na mwiri kyo gutewa Kilinyene ikarikari nende rumirite nyuma ya nyina wa mwana kumutiga njere ne chanto banja nebakuromba ndangi chokere nende gukinyaniria uchunkoni kenda muragi wa mwana we dirage karompene na kuyukirwa itagarire ya kiwatho. Nicholas Chabari katumenyethie mwana kuitwa mwana ukuite nderwa keli nyari amna na ndatire tantu bele ndatire kakaendo na kinyo tote ngwe na ngwe kwanza obina bele na mwana kunyene kyamu. Brenda Kare nengina agwa Bravion Chege urane mwana agokuruba mwanka omwe na amieri ithatu na mwanka thaino tukwaria atire mojo nyuma ya Brenda gutigira antu obandugo cha abamukuru wake mwana ojo athingugini ichinge mwanya no ende kira kya mutirimire ni thimu kuringiro akiragwa ati mwana wake akwa irinyani iria muna antere eche eria rui mwana wenu akola munene na matoka ngisibitare aembera kumwandi sibitare. Wewe biandine ko tu ni mwana tota kwa maisha yake twazane mwana weke wau na baitire na wewe ni mware uwe tokana na betonga na aroni ibare kidio tia mwana una baora bau to weta to mwana na ta kuja kujere to ni boto kelesa mwana ukinikyo mwabero kana muthio mwana uko thare au na wewe ba trend na beta tere wau ba koringira Brenda ya wati mama kwa mutanosia ba mote na bahati tiantaka na uwete ukawa to thai auto ka tore muri bya to na mwana oma tika mwana akuete tika borwete basta anusu ndaringiro timu ndero mwana ku na wire nye nende tele ni nye ne kali no tutamenya mwana uno wali kwatira kabari sobine kana to kwa kali de akutia tandai kwa uninde ko ya kulinde ndero mwana kwa sobine ndingire ndimo bira kwa sobine nde ile sibitari ndige yande ndina mwana na mwana imethene tonera murai tamenya mantu ya orora irikana no ndo kuri na mwana tambirire kinyate no tukinya we ambirire gerwo itibikine ate eyo mwana sibitari bakiuga ati kinya baraba atigiritwe mwana ojo bongo batikuthingatĩria kana bauga na atagwa karekangire endi bakuromba athirikari ni thingatĩrio ntubokuona kioto okiao ndarombe ndiromba rĩa bamenye mwana ti mpesa mwana imuntu na unibira kwenda ki injustice ya mwana no ntu antu bau bare au ontu mu kwerekana no rwere mwana una wete tisia na sana na kiona na cia mwana utikini nyoga te ko tutu na bote batiko lipokiria mwana no ntu mwana otebu akumenya mwana oteka ontombo ko thira kimenya ka thuku mwana no muna boro thira cia ngombe te kinya munde ne omuntu te thira kimi munde ne yogeta endu ko uni ku ndena peni no ntu bu na thirikari ne thiatira da bandisi yai na kwa bwanda bandu baingilia kati manto ya tona justice ya mwana no ntu mwana tekuro kawane mbia kaira ora waso inge auto korea mantu ngabana na ingilia na banjon po tonda kumara itia mono weto nyesi ya ndi bonde be na me auto menyero bara chobi muntu waruete chobi kuma kiolona mwanga kya miringa na thire tianto na kunja marinya kwa ruka siana bantu ndarombe ndi oni thirikari yonthe na nyendi siwe ngwa ingilie mantu ya kumeria roi mwankani wa Gembe Central na Gembe South Petan Class Chabare. Ane ndio kimako kiego jeri ntere chembe otiani wes nyuma yanja mwekro kwidukirwa nekurubangi bakimolotani onto bwakira no bakwedra bakwani obekira ibo barimeneria mwekro ni onto bokura mwekro ngi nanjira yakumurita nguo na mutiga kyono mbere yana onto brabo badureti bunene boni bare bakinyete kono kya mwekro inyabonende bona yetentu kwenda nyuma ya bokwingwa na maya John Diga na kujerete onto bona tutumira ripoti babu ne kuroba kuma ntura ya baraimuru location ya mbeo giciko bunga tigana west na muthuro munene baumbite kwiwa bakirurungana na kuma na kirindo kiene kenda bagakanukia mwe kuroba kuwa inturikana rietwa rieti urethiritwe agitemantame inene na njira ya kubura kuroba bangi antu chiro rwa kwirekana na burite mwe kuruma na kumuruta nguo mbere ya no nto bakuo ti unto to uberigira kona ntere ino iri arieti ambire kuwa ari nkomande ndo kura wae mukalilo iru ari ndire ndo kura angwatire ari ngwata oni ampura gwatuke nya mwene agerio mukanania icieri icio theri mwene agerio mukanania mura nkomoko lo wangwata ngakuro are mwene agerio mukanania mura nkoma nario ukero lo wangwata eru ari akia Mungu nango kare akurara nyumba eriko nango kare akurara nyumba e omenja beti wa mpere metho ndiraurwa iri anditere nguo
Ekoro bambe location katotureta twena muthoro yo mwingi muno. No ntoba mwekoro mwa kwantoreka atwakora gekoro bangi uthari na thaya ora mwekoro ngia murita ngo batwana nya kiono geto athomethia na science. Tana bawe ba mami ba nini na ba nene abathomethia science na mwire yo mwekoro na private party cia mwekoro. Batu tawa to muthoro yo mwingi muno to watore ekoro tuturitingo gara kiritana ngo ba lenko lokie beta ana. Iko getometa tuturarwa twana muthoro yo mwingi na twauao. Kekundi kionde kende nembe location. Kera to waikwa na tongoretia chane ndo tunatongorakia. Patu tukathangalania kundi ke una mporo. Na to muraga mbeo kabisa. Warira bathungirite mbuyu wake na nkururo inene bakimenerie karikarire na bomborani nyomba ciake cionthe bakenda aumagaruka na thama ntere-ino buru na arakinya cikari barabara yite kugira kwa igoka rio nabo bethire kinyamarani kinene nyuma ya kurithirwo maigana kuga imbura na muthuro munene mwingi uyu bajietitie na kuga mwekuru uyu kinya karuthata atikara mbeu na gachoe wotura nontu mantu maruthite imantu matarutharu mwekuru mumiru twawaito kwenda kuya kwawe atwire sababu ile si atumira bwithiria mwekuru bandala ya atwire kwawe atwire naringa gutura naringa kirende ikiumira gikinge ya korone ekoro bakuma mbeo yonthe na batura bena muthuro yo mwinge na batharia kwawe na bamomora nyumba cionthe na baoranje yonthe na maiga na askari beere kuya banda beete kushwa security lakini kulingana na muthuro yo gari na rajia kinya babongo ibaorerwa na maiga na bamwe baumiswa na bana so batu twina muthuro nya thai no kana twaikwa atende nembe na kethere ndene mbe arie kwa gina nethe asiwa itoka kire rutero wake mukuru mwene muyuyu ura arakarana mwekuru uyu ona noena kugenda gakunda rurimpe akiwa ibura kabarume ge kabarume mathina maraumbite kwiwa kionwa imama kiwinya eno nwanga wena murungu bamenya nontu imantu momwe kinya tatariria mbere ya mwingi kendo bwira atiri ukubithia mantu ameana ingwitikia ma irwa inkona thiri na nkona toro kinya kwethe antu murume atirira methori yetika ariraya kina makeu oni kiumia kiki onthe imbwira uma ntaruma kana nyua onto bitirika na inya thaimbo ndaumira kiriwa ndaraka nyumba kakana kiripotera nthu cia weru kuma ntere cia mbeu gicigo bunge tigane West mbeta wa John Thiga Aseza kuma kambini ya thirikari bamenete bunene mutungire wa kiama kia DCP ni Rigathi Gachagua bakiareba intere cia kamaene ne baugite utingwe koneka Gachagua aritaka itene karare ki thirikari bakimwire ni ndio tiga thirikari thirekirumaira uriti boy bongui Aitherwe lindikiri baba tuchoke aitherwe kithure baba tuchoke aitherwe neruto baba tuchoke aitherwe murogi baba bebebe aitherwe Gachagua baba. Sisi jameni tunaongea maneno ya kazi ili ambayo serikali inafanya. Wale wanakuja na mdomo tupu, wale ambao tuliona pale Malimanti siku ile ingine. Na niseme ni asante sana jameni watu ya Tharaka kwa ile kazi mzuri mlifanya. Walikuja kuwadanganya mkawaambia hapana. Hapa kuna kazi tunajua ile ambao rais na serikali yake inafanya, waende pole pole, hapa maneno ni tuta. Si ndio mliambia? Na tunataka kuambia katika kona hii yote kuanzia huko Meru kufika huku Tharaka Nithi County, kwenda Embu County, kwenda Kirinyaga County, kwenda huko Kiambu County, Murang'a, Nyeri na kona ile ingine, watu wa eneo hili kufika mpaka Laikipia, sisi sote tunasema jameni tuta. Miaka 2.5 huyo jamaa mimi na Pato na Mpolo wa Bole tulimshikilia kama mayai. Tulipoona huyu jamaa atutakii mema muno sana sisi Mount Kenya East na hapa Meru, tukasema huyu jamaa ni mbaya. Tukamwambia na kila mtu ataushukua musigo wake mwenyewe. Sasa kama mtu akusaidii kuna haja kukaa na yeye? Tukamwambia bye bye. Tukamwambia nini? Bye bye. Tukaleta profesa. Na mnaona sasa profesa anafanya kazi, anasaidia rais.
abetiria ko impeach Gachagua nimendo nemu muringe kuro mundi adomama kuga Gachagua a impeach wanaria kadhato mikono juu ore impeach yetu ngine community ame impeachiwa kila mahali akana diage to ira kirima ngati kirima kira kebale ana kijege kirima ndio yetu no agiana irima chieto ryogoku ana ino si ambera na irima chieto ryogoko milima ni nyingi huku ruko umekuwa waziri miezi kidogo sana. Atoba chukuru ya Meru University ni batarete nende kura ya kwanirwa koni wongele kubwaga geba kiwa ni bedirete nende tumabarwa inyingi kirendo angichoka riende utima choki bakweda bakyamu kaira irombare nene ni wekiro matake ndane nde kubaderia tubarabara to gweta na kumaruka chukuru kenda kuniya makarika ya John Bigaka tumenyeri nkuruki. Itoba University ya Meru ntere chanchiro gukurukira utongere bo aritoba jukuru eno ibona nite kuria kwanirwa ko ikira bakuwa ikonyoka gokaria ntere ino mono bakiuga mantu megeni na mata untu kura ritobarara na gakinya akube na jukuru ti gitayankanaga untu butama ukaria buthukanga bonene na gakinya barabara ira bokerera kube na jukuru wana na chithukangite bonene. We are calling upon the county governor to liaise with the area MP to ensure that they establish enough street lights along the Comrades residential areas from Maskan to California to Waina to Shaku. We are also calling upon the county governor to liaise with the area MP, Dr. Mutunga, to ensure they establish enough police patrol. Kitakia dhoko kena merina. Itoringerete the MCA, toringerete area MP, barabara ya kuma mchero mwanka konene na kuma mchero witia Maskan kotena lighting na itabe kutetea bite kwa bite kurtango na kese sa kuinya kumato kumabisine batwe ana kora wabange bitangwa jara. And hizo barabara they don't go to classes when it rains because kuna matope hawezi araba kuotire ubichi batathungirite bakinenkanagira barwa kenda bakathikirwo matheta mende utie mutongeria ukubathikira buri muthigi kile leo tukuga mheshimiwa MCA wa Ntore ya Nkomondi mheshimiwa Kithinji amona area MP Dr. Mutunga Pauti tonogi dikuburetera barua chietu na bototo area. I want to call upon the county governor. We have wrote many letters regarding the insecurity of Meru University, and therefore seeing that no action has been taken place, we call upon all students when you are going to release a memo about the issue of insecurity, let's call upon and prepare our rubber. Comrades power. Banenkanirete mukana wa ntuko mugwanja gutigira matamo nthe mamara kube na cukuru na guntu kwari to bakurari magwankana na waya kwithura tugu maandamano mabakaru thotire obici batakithungiro kuthia bamenya imbie kurera jingi. So we are giving you 7 working days for you to call our student council, sit with them down and address issue. Failure to which it will not be business as usual. Natouga MCA Kithinji Governor Mutumanto ithinkia thikiria maromba jari to Meru University ethera tiu tugakinya njirene na bote twita njirene. We are telling you that the area MP, the governor, we are going to occupy those offices and it's not going to be business as usual. Kiripotera mthicha weru kuma ntere chanchiro tigane West mbeta wa John Ndega. Nani kumira kenda tonende ya Paul Ndega tukwenda tukiona akanya kakuno kaende ngechokera nkenda ngiye kutomaira ya maoni ya kwera toriti maoni ya kuyere kwegururia mibango ekithomo runguru wa Kenya kwanza tejo kana ndi tukenda tukiona ugekinya nende bwa murungamiri arimo rwanyine Romero Caxton myungia kimakira kithomo kumane no cherwa kwa mbecha iche chukuru. Keke kabeja na kamutu yake kenda nje kwitherema nekara nice siri ni mutujo nice extra premium mutindi ngiye na kamusere inyaju twenaju jwambishori kuma nice rice millers mwea mogori wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo muthongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motutujonge ne nice extra premium. Mom,
Hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watuika wina kiuria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ti nice na Nice Extra Premium. Tukuwate ugeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo thongi botingana na bongi kinyaburi ku aja Meru. Njona harua tukuthongomia na maguri jate kuinyiria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwankanthi guroyo nthe yuge ebai. Turi Greenwood Mall, floor ya ithatu na turugura ntuku chonde kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaa 15 cia rukiri mwanka thaa 1:30 ciogoro. Na cio ntuku cia Njuma na Jumamosi ni kwambiria thaa 15 cia rukiri mwanka thaa 2:30 ciogoro. Na ntuku ya Jumapili ni kwambiria thaa 6 cia muthenya mwanka thaa 1:30 ciogoro. Turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana tuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. Je, wajua unaweza omoka kupitia Times UDT Sacco? Jaribu leo. Nunua shares ili uweze kuingia kwenye orodha ya washindi. Kununua share moja ni shilingi 100 na unatakiwa kununua angalau share 10 kwenda mbele. Mshindi wa the grand prize atakuwa na nafasi ya kuomoka na gari aina ya Probox. Pia kuna zawadi za kila wiki ambazo ni gift hampers, airtime, boda, dairy cows, fridge, solar panels, TV 43 inch na laptops. Omoka na Times U Sacco. You buy shares, you win big. Kwa ujumbe zaidi tutembelee katika ofisi zetu Nkobo ama utume ujumbe wa email kupitia info@timesusacco.co.ke ama piga simu kwa 0703770457 ama utembelee matawi yetu ambayo yako Nkobo, Mitunguu, Kariene, Githongo, Makutano, Timau, Mukodhima na Kadhwana. Omoka na Times UDT Sacco, your timely financial. Times UDT Sacco, your timely financial. Kama ungekuwa strict kwa watoto wako, Fifi will not be in this situation. Oh, so na wewe ndo the best person kabisa kumguide. Ama nisonge kando muendelee kuwana kama wajinga. I gave you one job Sting. You're stupid. Who doesn't want to be around Jackie Matiga? I'm priceless, trust me. I don't have to tell you, like, you have to treat me like a boss. Poshmark Meru College ni kwa kanya arito bonde barabara ikete form 4 kuigwatira umenyo bwangu geshia ubundi na utea. Turi na courses mwanya ta beauty and hair dressing, computer packages, foreign languages ya French na German, cake baking na pastry, barista na mixology, fashion and design na ingei nyinge. Ujukane ba mweri jokenda ni bwetete na mbere ejawi igwatire kosi kukureo. Turiongere Ntege Plaza ngoroba ya ithatu tauni ya Mutindwa. Kumenya manto nkoro kitu ringere thimu namba 0754 244 244 kana 0700 819 685. Poshmark Meru College. Skills in marketable courses. Feel the pure, unfiltered power of football on Star Times. And he's taken Football as it's meant to be. That's the Bundesliga experience. Renew your subscription today at only 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder. Feel the passion, artistry, and strength. La Liga brings you flair and creativity of Spanish football. The rising stars of the Saudi Pro League, the high-stakes energy of the Saudi Super Cup, and the unpredictable thrills of the Carabao Cup. Renew your subscription today at only 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the Dish Decoder. Download the Star Times app to never miss a match, even when you are on the move. Star Times. Enjoy digital life.
Mwazeni wait. Bei ya Lea Premium, si complicated. Kupika Lea Premium, si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Lea Premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Right, ngichokera atinende atungeria achore badrikari ni vedrite bakinya chakarega kira mubango yogo kiria kari akere mutongeria wa TSP mwangi kinjire no rate ya Kenya kwa adrikari kanya kende baritirangwe miari nene watimaru seneta wa county umanda gataya taura Paul wakabide automenyithia Iseneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Mwandagataaya uragwirire thokoni cia kariga muthenya kwe mthiarite mbeca mpama cia kunenkera ikundi ni kingo bomba kwibukiria kimaendeleo. Ni sabari muyumbe wa Tharaka imo tizaza wantu bato roke wa bakwenuka ona muntu atete kanya gake aete ukaria seneta ndugwatande ntori tubwecimereru ya kuya kwamba Gataya ene empowerment yekurubacha kariga waya gunkaria kurumbecha na buchoke mwiji na thiri Gataya ugite mirandi yonthe we ona wa gukubethegirwa bamikuthakuthitie bonthe tatongoria ba kaunti ni Tharaka Nithi ndogota ndatwiro ora kionjera kiaria chonthe cia stima cia kila gintu kionthe ini biashara ya atongoria baba thuritwo Tharaka Nithi mzima utire muchemo ni president Ruto etana utena kareke utena senator utena muntu wetwa Patrick Munene utena muntu wetwa Gitonga utena muntu wetwa Susan Ngwa Mwindu muthigereria andu wetu so bona simoko bukaona Susan bona simoko bukaona Gataya bona simoko bukaona Bagitonga sasa wantu wetu muthigereria wa kiama kia The Service Party Mheshimiwa Mwangi Kionjuri akiuga ati thirikari ya Kenya Kwanza ni batiri kunenkerwa kanya kuruta ngugi nkuruki kumeneria nene rongiro ragani na thirikari ugite igitumaga kiba kuringa gutiro ntobomba kwaria boina gitumi sikiza Kalonzo na wenzao hata yule ndugu yetu utawasikiza kila kitu taarifa yao ni one term taarifa yao Ruto must go kuhakikishia in the next 2 years watu ya Meru, watu ya Tharaka County na nikiongea hapa Shakariga na wodi zote Gondi na zingine hapa, I want to assure you mutaamuka siku moja tu urise ndugu yako kama yeye ako na stima ama yeye hajapata, iwe hiyo sio story tena kwa mbura marama kuimba imbere twintongoria kathumba ari omujumbe mwekuru Susan Ngwa Mwindu urakirirwa riro aketheretie kurira giti kia gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi kiri kithurano tukwata 7 giti giakwa kia gavana gakerenteri na nenkere maita wa mathatu wanatigwa kathino turuterania mayetu akatokare na twana na akoro beto na mukaro mwenyama enoka moji akarugira twana ome mwekoro ya kware kiao akoro bagatiwa na raba kira chiao lakini mwekoro akera twana togeria liba gutonya motu akabatinia yakageta hata akaroma mukano mwakati mwega Ripotera waru TV kumantere Tharaka Bitwa Paul Gwakabethe MCO wa Egembe Status Muteriana kinyete chukuru ne ya karido kuruguria kirasi KCD urandi yura kwithira kiathairana yaro yokuleta kaitene kakaira mwangaza indi wambikanga bana mutumanto edingi ari gutonya gitine ukoni siasa chende uro MCO na ugetewe ate watambaru rais Ruto kairi kidira atakinyaniria wirane bodonde kibo barabara yakore ni kuirua kwa Ritoba skuru ya primary ya Kariro ni kureterwa mibira ya misetho ni MCA wa Titus Murithi kana Muri MCA Murithi akinyete skuru ya Kariro kurura kirasi kia na banasari murandi ya kuwa ni jurarejo kuleta utongeria nebwa urora ringavana kawira mwangaza indinari kitio yuriukia utongeria nebwa ngavana mutumanto ethingia ni rasiki watu kuonaga na graste mujengo yuaki yake yogwiri community mujengo yuaki amwana huku makure
ivaliore kwa kwandirwa arengo tikitu kurundusinya murio ke mwarimu yogora manila onto enda kwandika wanu mwanga 20 isiandika irasini wanda kwandika kethani sounds abukidi ira sithomo wa sounds teletas ichiandika irasini kenda mwana wengu akiuma ibo kwana kwena for flower manto ya chori kwa tuka mwana kagurire nkothire osetha bukume irasini nonto tuna cognitive domain mwana akomba kwata manto era akwirwo that is cognitive part affective aki interact nonge anabata to ba penso na raba na sharpener affective raba kwa affect raba kon discuss kana bechora watu kama wana kwibya kulan psychomotor ba tro chat games kwa tu kama ntio onde ya kombo touch mwana wa ECD section kuringana na mwarimu mnene wa skuru ya Steve Marango anabane barakulukira thina kuthomerera sibitena rera riria irasibia birare mbere ora bokuona mbuga kinya gikira gitigere ala ni birale ni very poor condition bomuga tega kiuga thai kithongi muno at the same time ana batirona kinya gukarande thai bokuona twina chairs nyingi sana ntomwakire ngabana wetu ora tukulikana kubwetheru iracia na bathoma boya kinya kamusalene itulikanwe na kiareria siasa oni ntekoringa campaign ya president na president ntimukinyilala kinombo ni muchoro ko durunda deputy president kindeke but korewe kare akobwethwa ointona mwambo yogwa support president 2027 angaronga mangindete gibwa ko nonto nagure ndeya gariro bamburi no twagire grasi no tubwethire njiro to connect amate android no tuwe kwibwo kuwa awana tanga kuira ke mwinge ora ko bwite kore kiripotera Weru TV kumembe Bito Marion Karugi wa Kenywa Mwene kimene wa kiama kia rimoro nyirwa Amero Caxton nyungi no kiti bioria guru ya kigina kira kida kikina iro kima chukuru kuma kiedirikari ariwo cherero kwa kina kimene ni kuidirete kukirigira kiaritoa na machukuru nende kuidira bakira makinya witi ya nambere mantu monya ntwedirite akende kidake kidira kikina iro na mpuyo mutugi kare na raniti nwe na tutumira ripoti ni mwandiki wa Nataja Amero Caxton Myunginoro kwiragite gyo seneta kire kaunti je na ruariungite kire skuru yari ya machikene kubaguna na nkunia kadha champempe araugite kaigitwe kiro gya skuru ya kugana bare na thina ya wagubwa Korea na noka nandejete kubagwatira na nandi onania korota thirikari nene niguchero kurekeria kigina capitation ya kyugari mubanene daiji no kabokorukira kagita komo gwetithia skuru na mbere nikenda at least nkombo support skuru nonto antu akwingana kenda principal akomba kurera irio na ikyo narwo tomba kubaletera mpempe kinge myunge na ugete ne toka masineta Jeremy Ningugira bathurirwe gitumi kigina capitation kidra kechererwa akiuga ngugia masineta te akikuthuja kigina kira kijaga county kiangabana ndi secretary wa Nati Ndene Meru na ndi incoming senator wa Meru Ndene Meru county ati baptie rira kathurwa gategaira masukuru yetu kuona masukuru yetu ya gwita bwega kuona arimu betu bakumenyerwa kuona ana betu bakura bwega baketha bena irara bio kenga muthiene skuru eja machikene wakagita nethirite gichoka na nyuma indi narua ni bethirite bagichenchirwo mwarimu munene wamwe na mbondi ya skuru ara myunge ugite na ndi arimu babari na kathari kagutigira skuru eje negwita na mbere bwega na guchokia nkumere atwire na kinyaki ugathine nene bari nayo ni wagubwa rimo batano bararombete rwangirwa TSC kuingia kiriro gya skuru eje tukuria TSC netegere skuru ya machikene yombe kwe warimo arimo bakongana nonto baba eku ibagwita nguge ya njoki neto kwenda kuwa principal jo keyete nandi kurura wari ko teitire nguge njaga ndene skuru eje wankana ba matuka notero toga support muntu te gwita nguge ndene yae eskuru kuma machikene geshigo mbunge kya Southiment nke report rante to shawero ria kwa rieto ni mutuge kare
Senator wa Nandi Samson Cherargei nolotete kanja mangabana nyuma ya bokure kurekeria baruga chawandikani kirimo abisa ba UHC bakenda thirikari kwamba kurekeria billion kendiri kwendeka Cherargei yariuga mangabana nokaba kwithirania ndi bachethira kiawandikani bona gutine gitumi kya kwana. Antone Kathenya na ripoti. Kwa intareto nyuma kanjo nene ya magavana ya COG kumeneleta la Ministry of Mabamweli lea kuandika rutingo gende ya mubango wa UHC na kunenganira rutingo gibaba kili thirikari ja county. Kanjo nene ya magavana kiuga bakaju kia rutingo gibaba kithoro thirikari nene kari kili kigina kia bilioni mugwanja gatanta mugwanja kili thirikari inu ja county. Senator wa county ya Nandi Samson Cherargei liwaruga kuina mubango wa Congress Nyotari bwarigita ni bonde balabende mubango juu kienda magavana bandi kasore na ntubao kiringo gino. Mubango juu tari bwarigita ni baba ulirigiro kinyamudia tariki 5 mweri ujua September. The upshot is that the Council of Governors and Governors, during this progress, the reason they are delaying the head count and confirmation into PNP of UHC staff is their intention, and the information we have is to remove the genuine UHC staff from being absorbed in our facilities across the counties so that they can hire their cronies and of course their political court chesters. Kulingana na Cherargei, magavana babatele kuandika ritani baba na gutumira kigina kireba nenkeretwe. We call on the COG to stop causing unnecessary delays and frustrating the progress and goodwill of the government of ensuring the issue of UHC staff is settled and enable Kenyans to access universal health care services within our reach and from various facilities that we have across the 47 counties in this country. Na nimeona governors wanasema wanataka zaidi ya bilioni 7. Ndio confirm iliyali health function is a devolved function. Na ikiwa magavana wanasema itapita ile 35% wage bill, county zote zimepita. Senator ujua county ya Nandi akiuga kenda mpumi mbega jonekana kirimo bango jua UHC no mpasi arigitani bala bonde bedri to bakirutira Kenya wera bandi kirwe na gutonyo misarani amuno gucherargei ni alombe to kudiro kuna wala nilega tega ikundi bionde bianto bala bale kirutingoge bautunga tabo mwele. The success ya devolution itategemea jinsi ambayo tutahandle mambo ya afya katika kaunti zetu. Kuma mji muneno Nairobi, Mbeta Anthony Rangi wa Kathenya. Rais Ruto nekite muchemanio jua chai ya rukire kana breakfast garune yeke muchini ya Nairobi muchemanio reurete ya mungotaniro ya muchedo yo magurunio FKF kenda gukire muchedo yo begurune. Today, Your Excellency, we are here to speak to the corporate world about the benefits of investing in Kenyan football, about the aspiration that the Harambee Stars has carried after these CHAN competitions for millions of youth across the country. Today, we start a journey towards ensuring that we have a successful campaign during the 2027 Africa Cup of Nations, which is way, way bigger than the competitions we've just hosted. For 38 years, we never had and we never hosted an international continental football event. This was the first, and it came out really, really very well. It came out well. And this shows, Your Excellency, that the leadership of the Federation is on the right course. And I am one of those who believe that the current leadership is a good leadership and the future of football in our country is bright. In the past, the mistake we tried to do is to make it government or sometimes make it FKF. Then everybody else becomes an appendage, you know? But this time round, we want to have it differently. We want to do it together. And that is why I am going to finally make a request, going to make a request on the next steps. What do we do in the next steps to bring back sports to where it should be? And it is against that background that
I instructed Ababu Namwamba, then Minister for Sports, that we bid for CHAN and AFCON. Because we wanted to use this platform also to create visibility around our sporting talent in Kenya. And whatever we did was intentional. It is not, it's not guesswork. We have a concrete plan. We want to move this to where it should be. Because we are, at the moment, we are in the wrong league as a country. We must play in the league that Kenya belongs. And we all know where Kenya belongs. Right, niwe ntu bakwithirwa tenete na batu mwankiro tomba kwithira twikinya indi ngukuyoete wira na bakuthoma ya moya moni yaku kwa kwithira kiwa serikali saidie kuwekeza bidhaa za masomo sana sana kwa mfumo mpya. Ongea kithira kiwa hai ni Dennis kutoka Ndimbiri. Maoni yangu ni kwamba serikali ya Kenya kwanza iko serious na maneno ya masomo. Witwa Curatora Wamboliza ndikirete Ndela mu county lakini nyumbani ni Meru county ariwa Gembe North. Kana ridhira kiwa serikali imesahau maneno ya masomo kabisa. Ya moya maoni nendi yegie kinyocha kwa kigina kila dirikari batire kwethire kinen kana irakenda kidira kigeta ndene ya machukuru ende karikana ndina wirane boku wakalono karikana ochore ongeo kwa dayedera eta nangarichia matatu kuma mutindo eta maua eta wa Stanley Karethi berethira ke akimata tukwire aria nterecha Nairobi tukwe mwende kuma Meru akamatithwa tucho tutolo akinyawe ruare andirwire boya neta winyakete thoko na ora tudania ndoga pia marenya kabilibili kabuya era kanini era mwene kwendia kichinje uyo tiwa mbekera mbiribiri cha chinje u Dania urachia 20 na nenkanire 50 ku mbwegero mbiribiri cha 30 nduo tionto eta kinyako kierwe bya kurabya kiboya Karethi yakwambiria kurea ai ego bya kurabya na monki au aketa etere biore nyumenda eko 10 aroma bya kurana no monki ari tachati ati wa vest no monki ari urandiricha ari uramurango no kawi kwa monki kidogo iro Karethi ona oburane nkero Dania na mbiribiri chegero cha 30 aruere chio ko monki awi gwatio bya korea iyo mbiribiri ko mareu Karethi nyawa moria moyo ko imbia temenyana rekanere amanto yau Maureen Kirimi no kare moneto madithi ya woroboro ena ngeto Phineas imana tukida tochemana ke kiumye ke yete murungu embere AJ